Dvije djelatnice zaposlene u novoosnovanoj turističkoj zajednici grada Lepoglave imaju pune ruke posla. Glavni je zadatak promocija vrednota ovoga kraja, rekla je nova direktorica Ljubica Dubovečak, koja je tu funkciju vršila i u turističkoj zajednici Sjeverno Zagorje, a nakon završenog javnog natječaja pokazala se idealnom kandidatkinjom i za ovu zahtjevnu poziciju. Unatoč tome što smo sad imali ovu fazu formiranja, zadaci turističke zajednice nisu stali. Mi smo i dalje vršili promociju. Jedna od tih je bila i Biograd na moru, zatim Nin i Poljska Čestohova. Znači, moramo raditi na promociji grada Lepoglave, na svim ovim potencijalima koje grad Lepoglava ima. A turizam u Lepoglavskom kraju ima dobre osnove i može prerasti u veliki gospodarski potencijal. Veoma povoljan geografski položaj, evo ispod planine Ivanščice, planine Ravne Gore, u dolini rijeke Bednje, pruža zaista mogućnost razvoja turizma uz pavline, uz prekrasnu lepoglavsku čipku, također uz lepoglavski ahat i naravno ljudi dobre volje. Zadatak gradske turističke zajednice je organizacija ili suorganizacija događaja koje se odvijaju tijekom čitave godine na gradskom području. Bolje kvaliteti doprinosi suradnja s partnerima, gradskom upravom, agroturističkim klasterom, gradskim poduzećem Tkic i udrugom Eko muzej. Do kraja godine još imamo sudjelovanje u organizaciji Dana grada, zatim tu je naša akcija Cvijet za ljepši grad, koje provodimo svake godine gdje se biraju određene kuće, okućnice, tako da naše građane potaknemo da svojim nekakvim učešćem pridonose ljepšem i ugodnijem gradu Lepoglavi. Zatim sudjelovat ćemo u organizaciji božićnog koncerta i na kraju godine doček nove godine. Punom parom pripremaju se manifestacije i projekti za sljedeću godinu, no unatoč obavezama turistička zajednica ima razloga za zadovoljstvo. Naime, od Hrvatske turističke zajednice stigla su sredstva za potporu nedavno održanog međunarodnog festivala čipke te za uređenje lokaliteta Gaveznica, davno ugaslog vulkana poznatog po nalazištu poludragog kamena ahata.